Kad u Hrvatskoj nekome dođete u goste, dočekat će vas najtoplija dobrodošlica, jer mi smo takvi domaćini. Sve što je naše, odmah je i vaše. I sve što čini život ljepšim, dijelimo s vama. Najfiniju domaću hranu. Naše priče i predaje. Naše običaje i tradicije. I naše domove. Skrivene ljepote zemlje za koje samo domaći znaju. Doživljaje, uspomene i slike. Zvukove, boje i okuse. Autentično, gostoljubivo i jedinstveno iskustvo odmora u Hrvatskoj. Potražite smještaj u apartmanu ili kući za odmor s oznakom Local Host i iskusite pravi doživljaj Hrvatske.